دما خوش ببینرین هجا ایرو 28 تیر ماه 2023 روشان روژا اینی بویر و گشتدانی هری سرکی و هری بالکش یعنی سرانسری جهانی رودانه محول بدندنه و 20 دقیقه جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکدن دما خوش ببینرین هجا امی ایروج جارکدن جه نیجاریای دست پی بکن لنیجاریای داربکاران ایدیم ریوبریا ولات هما بشخصیت دستی خو هر چقاسی ولاتین روش آوای پشتوانیا سرکومار بازم دکنشی لی یا دیار او کو ایدی ریوبریا ولات دست داربکاران دیا هری داویه سرفرمانداریا گشتی یا نیجریای جی راگهاند کو اوی پشتوانیا داربکاران بکن او گوتن او یک جبر آلوزی او شری لولات دریش نکه بیکاتیه. سرکومار نیجر محمد بازوم دهجالی پارزوان وی وهات بنچاف کرن. دروجا دویمین بنچاف کرن بازوم ده روش ایدی زلال تردبا. ارتشان نیجر تاوی برتکین زیده یندقاد ناف نتویی ده پشتوانی خویا جبو دربکاران راکاند. سروکی سررکانی ارتشان نیجر عبدالصدیق عیسی گوت آرمانجا سرفرمانداری گشتی او کوپیشی لپفچونین کوجر دناوبرا هیزین جودا ده بگره. لپایتخت نیامی آلیگرین دربه داکتن قادان و خواپیشاندان لدارخستن. ها دیتن که هن خواپیشاندر آلاین روسیای هلگرتنه. نیجر یا لروجاوای افریقایی یک جوالاتین هر داوی ین لهرم ساحلیه که ولاتین روجاوایی را خودی تیکیلیه که خورد بو. لولاتین جیران مالی و بورکینا فاسو ارتش هج سال 2020 و به دربیان دست هلاداری بدست خست. داویه ده لنیجیر پارزوان سرکومار ساعتین دست پیکه یا 27 تیرمهی دربه که پیک آنین و سروک بازوم یه 2021 به هلبجارتنه که دموکراتیک دست بکار کرد. بنچاف کرن. بازوم 63 سالی پشتی سرخوابونا نیجیر یا 1960 ji Fransayê bi dest xistî yekem rêveberê welata Kûbiriya Demokratîk hatî li ser desthilatê. Nûçekhanên AFP ragihandin ku sibaha şeva daxuyaniya navborî li nêzî paytexta Nîamî bi 100 kîlometreyê xwepêşandanên bo piştevaniya derbekaran hatiye kirin. Di xwepêşandanan de jî aliyên Rûsya hatine hildan. Di serî derneteweyên yekbûyî welatên Rojavayê پشتوانی خویا جبو سرکومار بازوم تینن زمان. وزارت کار دربه یا فرانس دبیجه هینا دربه تام به انجام نبویه. لعالیه دن رخصنامه فیمروان هیومن رایتس ووچ بانگل لشکرین دربه کار کر که دمل دست مافین مروان این بینگهین و گرینن وزراری نکینن گل. نیجر دشریر دجی داعشی دوکه حوالبندی هری گرینگ ای دولتین روجاوی دهات دیتن. دربه کارین لشکریین لمالی داخوازا و کشینا هزی ناو نتوایی کر. نهال نیجیره 1100 لشکرین امریکایی و 1500 لشکرین فرانسایی هنه. هر وها نیزی 100 لشکرین آلمانشی لوالید بجهبونه. دو وقت که کل نیجریا آفریقای داربه پیکته ده لوکیا آفریقا روسیا پیکته واگنر یا وکه دست روسیا لافریقای تدیتن جی جیخوا هما بشه دلوکی ده دیگره تاوینا کوکین دنابرا ریوبریا موسکو او واگنر جی لیدری واگنر پروگوژین لگل ریوبریین آفریقای جویا. لیدر واگنر یفگینی پریگوژین دلوتکه افریقیا روسیا یا روسیا تیل دارخستن ده حادیتن. وینه پریگوژین یه بالیوز کمار افریقای ناوین بالیوز فریدی مابوکا ده چپمنیه ده دنگ ودا. وینه لسر فیسبوکه جهیلا دیمیتری سیتی و هاتی پار وکرین. سیتی برپرسیاری اپراسیونین واگنر یه لکمار افریقای ناوینه. پشتی سرهلدانا واگنر یا حزیرانی ده لدشی ارتش روسیای پیکانی ده او یکم دیمن پریگوژین لناوا روسیاییه. هفدیتنا پریگوژین و مابوکا لست بطرسبورگی لأوتیلاتر زینی پیک هات.
Prigojin hefteyê bihûrê jî li Bêlarusê hat dîtin. Di vîdyoya ku li ser kanalên Telegramê yên girêdayî Wagnerê hat weşandin de tê dîtin ku Prigojin silavê dide şervanên Wagner û geşedanên dawî yê li eniya Ukraynayê wekî şerme bi nav dike. Prigojin herûha dest nîşan kir ku Wagner dibe ku di paşa rojê de dîse beşdarî şerê Ukraynayê bibe. Dilûtkeya Afrika Rûsya de rêberê Rûsî Vladimir Putin got ji bo pêşî girtina li krîza xwarinê ya cîhanî em dikarin hinardekirina genimê Ukraynayê ji Efrîkayê re biguherînin hem duwarê alîkariya bazirganî û hem jî ya mirovahiyê de. Американский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Это один из очевидных результатов. Putin anî ziman ku ew ê di nava sê çar mehên pêş de 25,000 ton genim bêpere bidin Burkina Faso, Zimbabwe, Malî, Somalî, Komara Efrîkaya Navîn û Ertîryayê. Herî dawî Rûsya ji peymana korîdora genim a binabiyankariya Tirkiye û netewên yekbûyî hatibû îmzekirin vekişiya. Genimê Ukraynayê bi ser derya reş re bo bazara cîhanê dihate veguhestin piştî vekişîna Rûsya ji peymanê hatiye rawestandin. Jaliyê din ve Yekîtiya Ewropa ragihand ku ew bawer dikin Putin bi soza genimê belaşê ji Efrîkayê re xapandineke. Komisyona Ewropî jî dibêje bi egeriyekî mezin wê Rûsya li ser soza xwe bi cih neyne. Bilê her serokê Rûsyayê Putin diyar kir ku divê çareseriyeke krîza Ukraynayê bi danûstandinan pêk were û got rejîma heyî ya Ukraynayê ji danûstandinan re ne vekiriye. Dêlûtkeya Afrika Rûsyaya ku li Rûsyayê tê li darxistin de şerê li Ukraynayê jî di rojava serokê Rûsyayê Vladimir Putin de bû. Putin balkişan li ser girîngiya danûstandinên ji bo çareserkirina krîza Ukrayna û got divê hemû pirzgirêk bi danûstandinan bên çareserkirin lê pirzgirêk ew e ku danûstandin bi me re red dikin. Her wiha Putin diyar kir ku şerê Ukraynayê ji ber gefên li ser ewlekariya Rûsyayê pêk hatiye û ev tiştanê ziman. Nakokê li ser bingehê wê ye ku Amerîka û NATO metirsiya li ser ewlekariya Rûsyayê ava dikin. Her wiha ew red dikin ku li ser mijara ewlekariya bi Rûsyayê re danûstandinan bikin. Serokê Rûsyayê di dawiyê de îdia kir ku Ukrayna danûstandinan red dike. İsrail di nava xwe de bûye du beş alîgirên reforma darazî û dijberên wê Serokwezîrê İsraîlê Netanyahoyê di reformê de israr dike careke din îdia kir ku wê ev pêngav hevsengiya di navbera hikûmetê û darazê de çêbike lê dijberên reformê careke din li qadan helwesta xwe diyar kirin. קיבל חיזוק מאוד משמעותי. Serokwezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu îdia kir ku biryara meclîsê ya sînordarkirina rayeyên dadgeha bilind di çarçoveya reforma dadwerî de wê zirarê nede demokrasiya welêt. Reforma dadweriya hikûmeta koalîsyonê ya bi serokatiya Netanyahu ji ber qanûnên wê yên nakokî li welêt krîzek destûriya nehatî dîtin çêkir. Ev jî bû sedema xwepêşandanên bi mehane li welat dewam dikin anî. Hikûmeta ku piraniya parlamentoyê pêk dîne, tevî nerazîbûnên siyasî û civakî yên li hember rêzîknameyê û xwepêşandanên girseyî yên ku heft mehin dewam dikin, 24 tîrmehê qonaxa yekem a vê pêvajiyê ji parlamentoyê derbas kir. Bi pejirandina yekem ji guhertinan parlamenê deslata dadgeha bilind sînordar kir ku karûbarê hikûmetê bişopîne. Vê yekê jî fikarên li ser serxwebûna dadgehê zêde kir. Netanyahuyê dixwaze reformê weke gaveke êrînî nîşan bide li ser hev ji çapemeniya Amerîkayê re daxive. Serokwezîrê İsraîlê dehpêvîna xwe ya bi ABC re rast rast nebe jî peyamek ji Washingtonê re şand û rexneyên li dijberên reformê kir.
we think is unreasonable. نتانیاهو گوت گواردنا یک جی قانون بینگهین اسرائیل کو وکی دستورک فرمی کار دکه جبو دادگه چالاکوان چارەسەر یەک بچووکە. نتانیاهو بیدایە کو دەما ڕەوش ئارام ببە وی سوودی ڕێزگنامەی زەلالتر دەرکەوە هۆلێ و ئەف تشتانی زمان. ئەv وەکی داویا دەموکراسیا ئیسرائیلێ تێ پێناسەکردن ئەس دەفکرم کو ئەv ئەحمەقیە و دەما کو ڕەوش چارەسەر ببە وێ هەرکەس وێ ببینە. Mr. Prime Minister, let me interrupt with all due respect. در پێوینەکردن ئالە گەل سیێنەیەدا نەتەنیاهو پرسا گەل و حکوومەت وێ بریارە بەتاڵکردنا ئیحتیماڵا دادگا بلند بجه بینە یانما بێ بەرسەفشت. هن کۆمین سیاسی ji bo betalkirina qanûna nû serî li dadgeha bilindan. Li gorî lêkolîneran ev gav dê rê li ber hesabpirsîna di navbera hikûmet û dadgeha bilind veke ku wê guh bide îdaya. نتوین یکبوی جبو کجبرین کو به هفتهانن لسنوری تونسی یه نیزی لیبیا و جزایر آسیمانه بانگا چارەسەریه که لزگین کرد. کمسریا بلند آ پنابران آ نتوین یکبوی او ریخستنا کجبریه یا ناف نتویی داخویانیه که هفپاردان او خواستن اف تراژدی بلا بسکنه. سازی دیار کرن او جه تندرستی و اولکاریا بسدان کسان بفکارن. دسی ترمه ده جبر کو کسی که جتونسی ده لیدانا که ده جیانا خواه دست دابو کجبرین جا افریقای جاره کدن هاتن کجبر کرن. ریخستنین جواکی دیار کرن کو کجبر او پنابر لقادین چولی ی نیزی سنور لیبیا و جزایرین او ترکی قدرا خواهاتنه کرن. اف کجبر نکارن خوارن او وخوارنی به دست بخن او لچولی بیچارنه. لگوری ریخستنا شپاندن یا مافی مروان جی سرمها سری مها تیرمه و حتی نها پلیسین تونسی نیزی 1200 کسین جه افریقای کجبری هریمین سنورین لیبیا و جزایر بونه اشتراس کریه. گرمازیده آکو بخوره شواتا دارستانان تینجی جیهان خصیه ناوا تفگری جبر گرماهیا زیده المکسیکای دناوا 4 مهانده 249 کسان جیانا خواهش دزدان هر وها لگلک ولاتان جی شواتا دارستانان دوامه سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوتریس لسر ویروشی بانک لجیهان کرکو تفدیرین لزگین بینه گرتن. جبر گوهرینا آف هوای و گرمازیده جیهان دروش شکمتر سیداردهیه. گرماهیا زیده آکو بخوره مرنیتینه جیهان خستیه ناوا تفگری. جبر گرماهیا زیده المکسیکایی دناوا 4 مهانده 249 کسان جیان خوش دستان. حکومتی جبو درکتنا در و هشیاری ده. پار المکسیکایی 38 کس جگرمازیده مربون لیریجه یا ای سال گلکی مترسی داره. ریخستنا مترولوژی یا جیهان راگهاند کو زیده بونا پیلا گرمی دوامه و دوی جیهان جپیلین گرمی تندر را آمده با. ددمکی ده کو لهن دورین جیهان بارانا زیده دروژه ویده یه لهن دوران جیهان دشوطه. حتی نها جبر پیلا بلندا گرماهی لأوروپای شواتین دارستانان دوامه. دناوا ولاتین کو هر زیده دشوطه ده یونانستان و ایتالیا در رزاییه کنده جهدگرین. پیشتی زیده بونا پیلا گرمی و شواتین دارستانان جالی گلک سازی و ریخستنان و هشیاری هادداین. سکرتیر گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوتریس بانگل جیهانی کرکوش بر روشهی تدبیرین لزگین بگرین. گوتریس بالکشانده سر گرماهی زیده دیار کرکو سردما گرماهی گردونی بداوی بویه اولشو نوی سردما شواتا گردونی دست بگیریه. هروها گوتریس دست نشان کرد که دوی کارخانه سوتمنیا فوسیلی در باسی چافکانین انرژی نوژن ببینه. لگوری آگاهین که زانیاران پار وکرنه دبکو مهاتیر مه ببه مها هری گرم آجیهانی. لگوری دانین مالپرا گلوبال فورس توتش 10 سالین داویده لجیهانی 82 میلیون هکتار قادا دارستان شوطیه. اف جی وکه زیان هری مزن آروبار دارستانی لجیهانی هاتیه تومار کرنه.
شواتن هەریمەزن ده ساڵên داوی li welatên wekî Avustralya, Rusya, Kanada û dewletên Yekbûyînê Amerîka rûdane. Li peravên Hollanda du rojin keştiyeke barhilgir dişewite ji ber şewata nayê vemrandin hişyariya karaseteke jîngihê tê dayîn. Keştiya Framat Higwa ya li peravên Hollandayê dişewite 3000 wesayî têde ye. Ev du rojin keştî dişewite û heta amadekirina vê nûçeyê jî nehatibû kontrolkirin. Rayadaran diyar kirin ku ji ber şewatê ji 22 xebatkarên Hindistanî yek miriye. Rayadaran diyar kirin ku ji bo balansa keştiya ala Panamayê xera nebe xebatên sarkirinê nayên bi rijandina avê jî dewam nakin. Hate ragandin ku germahiya li keştiyê hîn pir bilind e lê li gorî doh şewatiyên bûye. Têkildarî sedema derketina şewatê lêpirsîn hatiye destpêkirin. Kampanya şirketa Şo Kişin Kişay îdia kir ku agir ihtimala ku ji otomobîlên elektrîkî derketibe. Hate teqezkirin ku komîteya wê ji wî aliyê rêveberiya Hollanda û Panama ve werin avakirin wê rola karmendan dibûyerê de jî lêkolîn bike. İhtimala şewata bi rojan bidome xeteriya felaketeke ekolojîk li herêmê jî zêde kiriye. Keştiya li deryaya Tesçîn û Îmland ku beşeke ji arîşe pêla gravên hesasiyên ekolojîkên li deryaya Weldin. Herêma ku ji aliyê UNESCOyê ve weke mîratiya cîhanî ya UNESCOyê hatiye îlankirin û Hollanda, Almanya û Danimarkayê digire nava xwe zêdeyê 10,000 cureyên avî û bejahiyê lê dijîn. Berîbînerên hêja İmam Hüseyin di sala 680 de di şerê Kerbelayê de şehîd bû bo bi vê boneyê birashatina rojê welatên ku şiî lêne cilên reş li xwe dikin û şînê digerînin belê ji bo şiîyan îro roja Aşûreyê ye li gorî baweriya şiîyan ew hewl didin bi vê yekê bi vê yekê re rê li hemberî ku bûne sedema wefata Hazretî İmam Hüseyin xwe bidin hevûkirin. Di milyonan kes ji mezheba İslamê ya Şîe îro bi boneya roja Aşûra li seranserê cîhanî şînê digirin. Li gorî salnameya Hicrî dehê Muherremê weke roja şînê tê nasîn. Ji ber vê yekê welatên ku Şîe lê dimînin bi boneya roja Aşûrayê li mizgeft û meydanan kombûn. Bi taybetî jî li Îranê ku hejmara herî zêde a Şîeyan lê dimînin şîn tê girtin. Bi heman awayî li Iraq, Efganistan û Pakistanê jî Şîe bi boneya roja Aşûrayê şînê digirin. Ji ber ku îro weke roja şînê tê hesibandin. Şîeyên bawermend van rojan kuştina İmam Hüseynê neviyê pêxember Mihemed bibîrdînin. İmam Hüseyin di sala 680 de di şerê Kerbelayê de şehîd bû. Di wê demê de li ser rawabûna xîlafeta pêxember Muhemed nakokî derketin û di dawiyê de du mezhebên serekeyên İslamî, Sunnîtî û Şîetî derketin holê. Piştî wê yekê jî bawermendên Şîe xwe li hemberî wefata İmam Hüseyin gunehkar dibînin. Lewma di roja Aşûrayê de bi dua û şînê êşên di wê rojê de bibîrtînin. Hin ji wan jî bi zincîran li xwe didin yan jî bi şûran xwe birîndar dikin û hewl didin bi wê yekê re xwe bi İmam Hüseyin bidin efûkirin. Lê niha kar anîna şûran li Îranê hatiye qedexekirin. Berîbînerên hêjem li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cihanî û dibêjin heta roja duşemê careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar bin.